أنوار تعانق نجوم السماء، قبة شماء، هنا دفنت سيدة النساء. والسؤال متى متى متى؟ لحن الصبر والدمير، نبرة عتب ترتفع، هم يجي يومي وأصيد للزهرة مرقد يشيع، بين لعل وعسى قاضيها صبح ومساء، كل خوف يقضي العمر، حبل الأمل ينقطع، حبل الأمل ينقطع. باش میشد تو بقی گنبدی باشه از طلا، روش نوشته بشه مرقد مادر سیدا، مرقد مادر سیدا. دنيتي نبضة وتسري ويا الدماء، كل عشيق آسلي شمعة بمرقد فاطمة، شمعة بمرقد فاطمة. گریه دارم خیلی وسیع، ناله دارم خیلی فجیع، این همه ابر رو ببارم آخه کجای این بقیع. نه فکر وقت و ساعتی، نه به فکر سیاحتیم، تو مدینه همه فقط در حسرت زیارتی، در حسرت زيارتي. كل محب ينتحب روحه بلا شك هايمة، لا شمس تلتمس شمعة بمرقد فاطمة، شمعة بمرقد فاطمة. ای خدای موجب و سمیع، شی ابی سوزدار، حسرت حرم تو بقی، حسرت حرم تو بقی. صوت الحزن ای قبر پنهان تو در قلب همه، دل دل مثل پهلویت شکست فاطمه. صوت الحزن يا دلي يا ابا الحسن يا علي، انت الامير وتظل بك الشدد تنجلي، وعن مدفن ام الحسن ويانا صاح الزمن، سر الله وين اندفن، رد النشيد يا ولي، رد النشيد يا ولي. يا علي بس کجاست سوره کوثر مصطفی، یا نبی بس کجاست علت سوره هل اتی، علت سوره هل اتی. شيعيت وتفريد بيدك زهرة دنيته، يا صبور عالقبور، ظلت تسأل شيعته، ظلت تسأل شيعته. اینه یا اونه یا اینه کجای این سرزمینه، مثل گم گشته ها میشم وقتی میرم به مدینه. امان 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 از زمین و از آسمان، برس به داد شیعه مهدی صاحب زمان، مهدی صاحب زمان. هالحليم ما يتم إلا بطلعة درته، وعلى الأثار والخبر ظلت تسأل شيعته، ظلت تسأل شيعته. هیچ کسی جز شما نیست با خبر از اون محل، یا امام زمان. الاجل 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 الاجل.
تضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها والسياط غنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها ووكسنا على السيف في جنبيها أتى بكل ما جرى عليها والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء